Wiki na wan programa de kona yuna nga meester Robbie Amain alla fode oko na neti Wiki. Arkimang, leji ke fau sabi ayu ya adi ya dai programa wa komiti yu diwe kai wiki asama jichayen komiti yu na Robbie da du Amain we sinde wa oligi aladin gama fu de liba ede kabiten basia foluku yonku gandi mang so se evident ki bala fluito angala den gama anga den kabiten fu den we sinde odi giden odi de sama di siki we begi gadwang aladen buye pigiden fu den ko tampu tapu den futubaka bikawa biden fanudu kon tampo angawi wasama ifende walobi wang iwan pesi ifende wambung koloku kaigi we polo angai imeke piking so se ifi we polo tuna wawoko ifende Arkimang manai kabagiwi wansani duno ma longien na dede a lobby ala sama dede na enigste sandi na discrimineer i gudu timisi i gudu i poti i baka i lebi weti a lobby yu autanga yu aidayanga yu Arkimang ondati a lobby ala sama aiki ala sama dati me ute ukoya ala wiki di wabia programa ya we sari anga sama di last den sama fuden manaike na sama waikaini asowe begi gado gide wisi den ka kiti kepi na nga den masoleisi na sabi gwenti ni chai sari Arkimana temtaki disi da miechari anga la alden sama fayuma konde temtaki akonde de na beina na pemia ikonki yu komoto tapsi kon na konde de nti ko wan konde na ikonde da ye komiti sama di yang ede we da ye lontu en amu fraudia ma fasi tawe kayen sa tewe takisa na asama ni na saufuma mana ale speki diwegi asama dati so busikonde sama so we kai sama mama fasi akolas libi a demo en misabi di mi aikim sabi afraudisi ni enten en merkwaardig afraudisi noiti make mi asi ameke manenge so man pikin en twelengi laya in family ma ya mugo de so man piki dia man meke de inom go de dwe ke manenge de woku ke manenge de nak kofe ke manenge mi tampo luku si wan feti fuden anga wanto sama sefi sani den teke di manenge teke fugwaden abima yepi au mai kisien bato ya do tu bo na temes de feti so da me den ki atendi ma be feti mam katagi taki den sama ya ube libi alibi na yuma konde en den te utaki so atende ala gansa ma be yuma afro ya ni ma be dia wata mu faso wangi dai noiti misi be na mi ashati bonvien ati bonvien di yosi ati au bali ma fai badi de na fogi ala sama be kwiki pikinente en abiabi wa man amande tekene Jesus I say if you are the more papa Jesus papa dola ini aso gwenti an usana sama ya de te sama ko lasi so da yesi do da ye denki da yesi taki alibi du dia ini ya na kokoi
Alwa me yali libi yo gwe wande inomu. So to send abi fu pu wanta wa gonta pu ya infuto. Daro meke tide sama kweki makandi kweki piki ademo. Daro meke usifane piki fu e kontano no. De sama di be teden be bari you da ibe kibi fugo taki ma sabi. Ofu den be vipi you ibi o kibi kefi ma sabi. Bika ibi o kisi nentapu. Fapisia meke pina nga fami the last one sama fude. Naike wabe kaini adentawan ma vrouw ya ni libiting mbe sabi persoonlijk en na liever wan bijdrage dat ik hem consideer te so lees na money wan ma fu wan sama bari puwa wata fu wan sama bori wan sani nya chai kongi yumma fi ma tai takie tide mi gwaso wan pesi gofika ka de sama de na opvoeding kaba nu komen sama ifika in piken atawan idai kwa demo ma brendelings ibe kan vertrouwen sama ya anga fami me kepina anga ala den palla tegodo hoop dat je mevrouw disi a kisi rosto pika ek na woko man be sabien en sama sabien be de wan ek wa mooi vrouw niente teken kan die wete be de mooi fien arkiman te ukoya dan ye si da wotak wan tusani arkiman mwari kibung te yabi tianga 16 jaar ni duan sani da de chai gwa opaduli de go soto ina opaduli na limaskrat en na pe a soto fa piade ke du fuden gawang de bakale yu ye gwa fi be gwa si ko ye go fi na igom denk se fi de ko leri wan fak a staff de wan hita staff en teke wa fukati na wan hita fasi a fukati woko anai woko ke fa ade ebe woko aden acting arwa tapu nei omdat de pikia na pikinenge de isdete en de leide op en a staff fu de funa sama den kiyo mensani a staff fu de nai hebie ke du fu den gan sama en na wan so tu begeleiding resocialisatie dat want dat te komo to de e mo kon pas aan in na samenleving baka arkiman da solanga die begeleid you solanga de abi wa rapport de kai yi kabe rapport de kontia usu koluku fa situatie fi de o men kamba usu faili bitang di den so ma de so to de gansa ma de na igolu de sande dat na eerste sansa mu asabi den tegwa kutu wanto sama iko aksi sani takiangai dat wan takina wan hita mi take fu ufu stai bom wan so ye taki di inai di ye den taki da asama ya ai bekrepe fu na fu sef ma ni man takina bekrepe mi defule ku uit da de begelei aboy dat da solanga yue ki afukati feti mama solanga rapport de kai wan ye kabi rapport no meke fu jai gugia officer pasago na rector apiki fi de na uluswen de na uluswen chaye kabi rapport kon da waigo na officer waigo na rector en waigo na afkati da afkati luku en meestal sang de sama fu ye kabi actie bijvoorbeeld soms de actie taki na ge wan voorwaardelijk straf bijvoorbeeld voorwaardelijk taki gen 12 mun mama gwa usuma dat wan taki fi du wan sani 12 mun dat jo so toy na de so to staff de kisi of de kisi staff makare de hori de nice do langa ke den gawa
de na isi do langa ike den gawa. Do sa kutu fuden o paduli na kutu ke den gansa makutu. Da soms kan de eke afukati puanta sama. Dide soto gansa ma kan de den apikin boy de no de boy of de meisje de of de yoku wano komo twete. En so sabi saidu. Vooral de fuden taki a chayu uma fasha a pikinenge ofu a chayu uma fasha na yonku meisje. Da ala de san de luku de begeleid den pikin. En na mo belangrijk kwang na ye kabe rapport. Na a rapport de ne meke taki soan piki soan situatie fin jou soan voor de jou. En ja bepaalde mic toe ai kwataki yere no uno lo sha piki fumi. Bikadi au kwa uswa mogi ai fufumi ala sane sanyambe meke me kabambe aduan wan voor den cliënte. Amma taki manera fukati aksi rector funa lo swa piki fumi te bika tia kwa uswa ai fufumi ala sane aidu. Da idiape da de begeleiding. Dus wan kutu fu yoku wanga gawa nasem. A behandelen die de gide yonku wang na dat de gide gansama. Den gansama fino aksi wan psychologisch rapport. De nai mikengi en solis de nai wani. Wan de takia gawa sabi saidu. Maar de yonku wan fu wi de go mo voorzichtig kan den. Dus mi hoop dat u begrijpt sani ya pisia. Taki yonku kutu anga gansa makutu na watedi atawan komoto miki afukati miki moiti puwa gawan de beriken taki iman miki wan foto fra ugo ma de yonku wan de pepe de as het ware de piangi den ma stafu fu den na ibeke den du gansa ma dus mbekrijp mverstau hopu versta sania da we go duanga wansani arkiman je staande magistratuur en zittende magistratuur. A wordt ja, if je guapesi je en dat je moet takisa staande dat we een taki tampu. Oké. Sana wan staande magistratuur. Wan staande magistratuur na wan magistraat na openbare ministerie. A officier. Tegua kutu strafrecht mij taki civil. Mij taki du voor Palmantuin. Te du gua Welvenstraat. Dat ja officiero taki te go da esi di sama. Du fu mindi ni na a rector. Du opo taki ni na officier. Die sido esi kifi na griffier. Dus daar staat de magistraat na a officier van openbare ministerie ai opo ai doen woko tampu kia utaki ai opo tampu a mopo tampu a dati ne ai a no esidon dai doen woko a woko dai no esidon dai lazy a no esidon dai draka sak for am opo tampu da we kaiden dati staande magistratuur dat want dat in a openbare ministerie volke OM. Als zittende magistratuur naar de rector. A rector nai opotampo. A rector is don dai lazy staff dio. Deze rector opo a scorsa sak. Dat ja rector opo da ala sama mopo. Isi? Tia sidon dan pasi musdon. If tia kwa nyasal ala sama mu opo. Ma officier tia kwa nyasali nafu opo. Alleen na rector je opogi. En na rector ne na zittende magistraat. A tasi dos do ai tai dwe woko. Te gua kutu. Te isi asama die opwe taki. Ne na a den di sama di sidon. A wanfunde die opwe taki. Ne na magistrata officier van justitie. Weke afkati. A tampu je de mauna. I behoort tot OM. Isabi. Dus m hoop. Usabe apisia. Arkiman sawodu. Bogo ariki wan poku dingi wan mafuata da ukwa ibaka. Big anti calibre sembe.
no one will be. But I beg you no more. Talio, mafukataria yoate, diaza piki sembeo. Yeah, mafukataria yoate, diaza piki sembeo. Yeah, mini kaiwa wo mamtabayo. No vamio do, de fukao mamtabayo. No vamio do, mafukataria yoate. Abisonyo mi akiso mafukataria yo atitendure diaza peki sembe fatanto na lila sigode tabayo no famio do fatanto na lila sigode tabayo lo ba ke famio do adiavo lila sigode mam tabayo lo ba no famio do mam tabayo no family odu dibu no matifide sadu waso ni kwe mayaza peki sembe uye yo dibi fro fide sadu waso ni kwe mayaza peki sembe ikone da hati dendi ade wan gankin di konde bigaso sembe de aki tacha pene hati utia de go I'm picking a one sende ne mane pane sane avoneti mafukataria yoate diaza piki sembe I see uda kiso mafukataria yoate pide diaza piki sembe masembe de aki de kuwa pene hadi futa de go I'm picking sembe moso sembe de aki creve ata la fuma ata do hati mana itadu kandela si wan lobi wan fi no itaju itake usumi mo ude no today miti no itaju itake itambe yepo afa ode adilibiaki fukata mo ete itaju itake aiva ke makande di lobi wan fi yewedu wan sun queen no itaju itake ya no itabayo no bayo do holi lo wan fi sabotage la se ho itabayo lo ba ge famio do ese ya sami Arkiman ukwai baka. Arkiman. Te sende. Desa ma de abi pikia Holland. Ne yo cha idagwa Holland. E musabi fa yo cha engo. Arkiman sani abi mikisama. Den boy teke de da cha igwa Holland. Ne de cha igwa Holland. Ne de cha de da golu kude uma akasi ma Holland. Ni adda taki upai gi meke ngwai ni meke mi golu kude. Ne de boy pai gi de da. Ne de gwe adda gotia kong. Ai leki mofu. Atake a epiki udumbung. Oho ai. Ni di adda kwa sanang. Ni adda ko na mafien. A bolimang. Ataki bolimang. Saidu, faidu. De adabda. Amma bari o wada ikotake mikong. Fam koya mikong. Mikong amma tako. Mafaye ataki so. Ataki ne mikong. Because sai mianga ilibio meyali. Sai na idugimi. Dimgwa Hollanti. Ni de piki chai mi go. Ni de pai wakamba gimi. Gangadu. Ni de umang holi mi. De se kamiche kabade wasi mi. Skimi alam pesi. Alam misiki. De wampisi. Mi asabi fa kumsevi mo. Alam nige. Mi ayemeke puwi. Dim wiki. Mi asabi fa kumsevi mo. Ngwa himal kombaka dos famyanga ideya a kom mafia masende mi gwa himal kombaka ke famle misi for Holland sende mi kombaka dai mu teke lai dai gwe bikadi den piki fu mi abundi den do mi dim gwa Hollanti den chami gwa wan pesi pe gwa gadu kombaka misi ala den da mi gwanya ba kombaka fo sim denki
Mi dia ngai ma mi sibi. Dus fami koya ne ya ma dugi mi fu mi sibi wiki fu mi ai pui da mi anga ya demo. Ye de no. Na de piki de ya ugi giamma. Dus te o chayu ma udagwa Holland. Umusabi fawe chayengo. Ai baya. Ade adata ki ago kisi kuya sampu. Ade Holland tu eti umang. Dayain ai meke pui. Hogi. Arki mang so leisi temi koya dan nasani we wani taki. Ondati umu taki. Manei. We taki omdat we liever wan bijdrage. We taki omdat we na sauleri fugansa ma. Wa bete mo liptawan. Mana gwenti di kisi na kia di kisi. Altijd tem konja mi taki over mimma. Wamu ne mi kwale. Mi na mapiking anga den tusisa fu mi lolo. En altijd mi maso mi sani. Akami tia piki ni asido ni ataki boy fai dia mbetaki en kaba. Masolesha i bunfu itaki den sani ya. Ai mufu itaki den sani ya komiti gon tapu. Ataigi mitaki noiti imu waki wa uma. Noiti imu porberi fu waki wa uma. Umang koni mo manenge. En tego teke wa umanga piking di libianga mantowe kaba meke piking imu sabi taki a pinaide. Taki faye badul. Ataki di yudi go libianga umande. E fa umambe libianga wan gudu man be dia sutu inoka puwa umande poti kwa bangi. Dus alat poti hei. En atagi mutak wasani di sabitaki ino piki fien yam dwing bika sitegi sani bung mas changa wa maiki musite. En wasani di sitaki bigi mo yu tedio aksi no ma piki taki dwing yamu dwing. Arkimang te luku non da ye aksi sefi taki peude. Arkimang yu musidon da ye aksi sefi taki igo teke waumanga piking. Ilobi amma ni igo teke amma anga den piking. Arkimang so leisi ikweke apiki de bigi nyoni kia kon bigi dana apiki de mukoto umangiyu. Dus idei ni ausu ma ye libi anga tuma ini awausu. No ageti na wan virus. Ageti na wan krasi virus. E pasa no. Ma anga piking e de ne awausu ma anga pikide na wamandi abi. Arkima yuna pikinenge. Kande ina ganga umang. Dai sidong, dai luku yuma amande gwa yuma di sabitaki ima igemi fien soneti. Na amanden imwani na amande na imang. Makabagi yago ontapo. Bika inabi ya istama mo. Na amande namo yesi. Dai nokan taki na mabia for bikana pikinenge. If ya pikinenge da utaki dan we taki amang abi wa overmak na itapu. Ma ina pikinenge ina ganga mama.
Dan na yanga yuma ni pati wamang. Na yanga yuma tamang ademo. Daarom, mi taki efu yu libianga wamang. Efi abi pikine yoko libianga wa mekia ma wantani onsu. Abi osu tok, mekia tano su da egone. Fosi di mbe sabi du be ego kon na umengman solugu sama piki. Ni omu, ni sabi, tawa iteke umanga poto atekia de kweken futia kon bigi. De shide sama de eke de pa. Ma no na wanso tu fierce. De woman piki fo no we wani hogi mo de manenge. You see? Take your man, action man. Taki tayo su. Watu wa mumbu man amuswa abiosu mafu wa maiko sukuta some manono na tampesi iko sukwa na tampesi. Na uswa iko suku futanda te iko gaba gobo ya sabi fa usu de meke da de piki fama de ne riete wan teke fu man. Money. Dimbe ibo sama biotaki gonta po kaba. Beina mi wani ya bibi taki gonta po konkabaya. Wanta sandi de meke. Luku yu maini ain. Na sefi geme di ma de geme. Tiama sefi ma de komoto. Na sefi geme de geme. Bika yu anga ima na wamang. Tembi ubali ago ofia. Meke uluku. Yeke umami ataki amteke yonku boy. Wanunu na asande de mi. Mi teke yonku boy. Wete yo teke yonku boy. Dai mudo konde consequence. Wafu de consequence na ala na ijonku. Ime mayo po futu atapu. Ime man teke labo weken. Ime man da yanko klaka taki jonku hati neki hati bakai hati futu hati. Dati na wang. Atui de wang. Ama wani ya jonga fresse. Sakte kep. A wani ya mals. Imusabi. Taki. Tei kong. Wamandi teke chai koma dene ai piki. Imu forsekte. A leche ke tei sani. Tei go libianga wauman. Li libianga mankaba. Imu solugu taki. I hari strepi. Pua bangi. Poti gua sutu. Mana pua sutu. Poti kwa bangi. Arkimang. Miwani taigi wansani. Oh. Den sama di abide ID karta. Ugo teke de ID karta fuba. Na wa problem. Giden sama fu CBB. Imekia a karta poti de. Ugo teke. De meke mo itiki ala fasi. Ufende meke poti de ki. Hope. Taki uya boskopu ya. Ta ulongo teke. Arkimang. So lazy. We underskat sani. So lazy. Na wan pikin sani. E chai gan sani. Da temi taki so. Misabi sami taki. Arkimang mi disido ya. A miti mi. In de jaren 70. De jaren 70. 72, 73, 74. De tende. Dan bedanga misa foto. De ilia nati demo. Da wale isi mi gwa wenki one day. Ne wan boy. Poti mianga wan tapi ki wan fu feti. Do feti ne mtowen. Nia a boy dim towen. Dibe sama dibe poti fu feti. Nia naki mi. Ne mgo taigi mi sisa. Nati demo delia taki aso. En asuma dat no be me krapanga mi. Sabi taki wan boy. Yonku wan. Ni agwon. Taigi mi ma. Ne u gwaden sama. Taki u bari engen tupiki feti. Na. Wawani asande. Agawang. Dogiang apiki wang. Meko utaking. Fauko ya wakwa tobi. Ma sandi agawang. De poti de piki wan feti. Baka dat ni inakiata wan fomi ano wan busani. Meko ufika asande. Arkima a reaksi de sama.
fude taki waleti ba ne na kosi ligeri anga feti. Akimami wani soyi wansani miogiatori godo ma wani soyi te wansani de te ino takeleti. Efuna wa kutu wansa machai kwa yu eke kabiten te ino kutu wan leti. Efuna wa kutu da eke fa tianga konde tianga rector ni dwe fara ni wansa machai kwa kutu kwa yu ni ino kutu embung. Giata sama leti da yos. Alete ke fare ingi anga de busco sa mabia gon leti fudeng. Omenise sani ya ilolo kaba pede mu woko de no ma fende leti e biego pude nyang ade mo fu pede boy mu woko. Te ya pakwan sani an bung sa kanton. Arkima sani disi di de pak no pak an bung ne wan bigi feti. Arkima sani di be bigi nyoni so di be bigi anga tusama di be bigi anga disama a on keten tot wang de katai wan stam oorlog. Sama sabi da ya sabi en de jaren 70. Dat de maike luluke wal. De maike watraboy ala dia tuki ya sani opo tampu a feti de be bigi. A kon feti so danig dati so langa de be kisi wan fu de tasa ma de wan ta nasi alwa se dia bo woyo ala fi pat de tianga de diosu tianga dansi se fi a feti ya do. En fu de pika sama na meka karapanga de. A feti overal, a feti tia woyo de watabo de ba boloy ala de sama ya de lulu. A feti be na manden o me mung na kamang sene boskopu komoto pu sama kome ki a feti ya tapu. Fu bia feti ya begin anga tu sama luku peti ago. Daarom meke te wan probleem de alwasi yosu alwasi na apiki ko taigi taki me mama amandi chai koya e chai uma fashami. Amandi koya e chai uma fashami dai me amuluku na amoni di efende. Ya amuluku na dinge di efende imo ali kitaki piki saitaki. Imo onderzoek. Imo onderzoek taki piki saitaki. Amande so ai chai uma fashayu. Itaki ya. Meke dengo onderzoeken. Maar onderzoek die onderscheiden moet onderzoeken. Sommige mij kwam mida de aximitaki if one man picking gansa magoa meisje. If me take a sack de. Fosi dimbe nyabe gona fakia ite dam taki ne mi au teken. Maar no. Isabi fusaide. So leisi leye. Yabi so men picking. Yabi so men picking so di go libianga au manga de picking. Da yabi bepaalde pa oprek de bari den oprek de foot de picking de op. Maar moment dia wani gone man. A moment dia usitaki a pamandi koya no wani mi breke sami mu dubika na mi paulegi taki gone. De stede taki pikinenge gansa magwa pikinenge na altijd tu mu onderzoeken fosi. So leisi so langa piki wani gone man abama diange be dio me yari de no chabe do direka ichai uma fasine. Amande aichai uma fasami. En bepaalde lei efi imosabi fa im tampo bepaalde lei na ikomo to fi aluko bun da sama de go duwa sani yang insi fi da chai kunu kwa ini family. Dus na la tu fashade imu ariki tede taki ifa kopiki kongi klakte kagi imu ye imu ariki ma imu luku na ala fashi na ala shade imu luku. En mi family ya den sama de taki we yuma no de
we you man not de. Da wotaki sa itaki warki bunsa mietaki. Bepaalde man pur anakolo kufuma. Anakolo kufuma. Ay mikiala moiti king Dwala sani anakolo kufuma. Bepaalde man abi kolo kufuma ay fende man manaitange. Foshu daro meke fauja yabi dingia Bobby King dat je jij niet degene bakabiotaki. Dingia Bobby King. Ale jike va mafu godolo di mbeka na ukaye ne mo mafu godolo de. De sama de na dingia Bobby King. De sama dati allo dati ala de sama de kifi si wan ki wa dia ini na wan sama boro komeke wan pikin. De yabi tawan meke moiti king. A meke moiti king a dingia Bobby King a kia uswa nga ala sanifi a king. De sama de tede mi abi wa usu fosi de panga uswa ai sukuwe da bulu adwen. Den di na Lady King den dati isa kia usu ma ya kia nanga ala saniki mane sama di kanyani osu. Isa ma na meke moiti. En faija ala shen sama. Ala sama di abi shen. Ala sama de woko alesi na king sama. Wan king sama no lesi. Wan king sama abi shen. Masolanga ide itake nato bi. Sansama utaki na chobo. Nato bisa utaki. Ene fi lesi ina wando awo kofi. Dan den kiuman tiago fende wa man ma amade suku kindi diotan ma bepaalde man anatobi agwenti nyami ajobo. En betai yu ka ba mi kona pende te abomi bowen. Mocho manode na libi de suku na yepi de suku. Ya bitama ya ifana ame umana amane igo begin isaka bibi genya jangai ni ikolien na we ya umawe. Masami kantai gide uma pikintu be na i holy man. Dus te wama kon begi you na feti fudianga be na du estafette ya bi bupaldo uma ya de site fudianga be. E vous ne sabita que man e wakanga watao man e fosi mu feti foral den yon kupiki fosi mu feti fudianga be na i holy man. Be na i holy man. En na meke alamandi kwai meke wan piki mtake gado egi piki. Nee. Ifusta egi piki. Da wo longwa sociali saki. Taki sociali saki na ye piwi. Nee, my safe mu ye pi fosi sociali saki ye pi. That sabi for which I save. En temi taigi taki mocho mano de weyu mano de na wan libi de suku. Isabi sama weyu man. Arkiman wauman. Den weti wan. Media staff dorp. Desiner tapu unu. Desiner tapu unu.
Diabi ala sani. Diabi gawagi. Ala deide beina ala wiki nesagwa be talent. Ala wiki mi be ta snap dorpi esi afrowe abi ala sani. Den dati na we yuma. Ma na yudi esukuwa sautu. Na yudi esukuwa sautu. Na yudi maikoli. Na yudi na bela sani. Na yudi na bigi wagi. Yuna wan libi esuku. Emi wani taigi wi. Taki na wauma sama bete mo wauma sama. Wata wauma sama. Na wamanenge bete mo wata manenge. Alawia. A teide na mur. De formure of ide ni wan wagi of pe. De sandi de do. Di ya isi. So lesi e aksi se vita kifuna libi sama idwa sande. E funa libi sama keke yu edwa sande. Da teya sabi be libi da o kompe bete o mangi ofa o kompe bete mangi yu. Isabi saya mudu na poti libya ganda. Na poti libya ganda gisama bikata uma de no bete moyu. Na poti libya ganda bikata manige de no meke moyu. Isi isawa isi sakwa king dia dungu opoi borsu kakaifsani be pe buma gita sama dina isi. Poti libya ganda da sama usi libi. Mano bete moyu. Isi efi abi warda. Alwasi fight isi efi abi warda. Mbe make interview me take no anga wantu uma sama de seri din skin. Not seri that ya de work that ya de import money. Ya bi uma ya di e paye se efi awani. Ya bi uma ya sang ni wani gona alaman. You see? Alors, si on m'a work money na alaman, I go. Am mitori mi taigi. Dus, umao, ta uma bete moye, ma hori sefi. Na poti ilibia Facebook. Bika fidesi, ma dia sabi fien. Isabi o meu man e de fesi class. A fesi class de itenda neti. Da idutasa ni. Isabi o meu mai pebu mai atigo shago utubusi. Da accident funa umande. Isabi o meu mai ya tedengwa Dubai go duden santa e accident funa umande. Akware he wagi. Armbe bosu. Ya sabi fafu kone mai kompebu mangi. Na meke sama pebu mangi. Le spiki sefi. Guarderi sefi. Na waugi debe pasaya pasaite. Te wansani pasanga ina fi sefi mender wardak muatawa. Mana die poti libya ganda. Die poti libya azame. Miki ai denki take abete moyo. Ma abete moye. Saidu ya isi. Ondati e poti dufi. Miki go onta peshen. Makandia erek moyo. O aliki wa poku. Dingi wa mafuata. Na ukwa ibaka. Fufu dia baka konde. Mata fufu na jikoba. Fufu dia jame kunwe. Mata fufu na jikoya. Wedi fufu na jikoya. Ompe we ofende jikoye. Wedi fufu na jikoye. Ompe mocho ofende jikoye. Seji mama meke mi akonde. Seji mdada meke mi akonde. Ma we yuma jiko mi achete. We mocho manjiko mi achete. Ainya sana juja enyo ye. Oh ye.
we you majiko mi achete seji mama meke mi oye mocho na jiko sana we you majiko mi achete we you majiko achete we you majiko achete we na jiko kondeba we you majiko achete mocho na jiko sana we you majiko achete we na jiko kondeye we you majiko achete seji mama meke mi oye we you majiko achete au gede wo ya fari ba oye we you majiko achete we ga manga so fari ba oye we you majiko achete you ga manga so lo bia wo ye we you majiko achete waje ba me abo ma lo bi mi ba we you majiko achete mocho na jiko kondeya we you majiko achete awe you majiko achete awe you majiko achete amocho majiko achete we na jiko ai nya kana mocho na jiko waje ba me abo ya awe na jiko amocho na jiko awe you majiko we bi mi achete ai nya konde depo kina bora labi boy mama depo kina mama the boy bilia the boy jamiba the boy mida we na jiko enya chete ba e wa chete di wa jamete di boy abete di boy kimofe di ba kuduba di boy shitama di boy tema di boy anyakie di boy maike di boy amachie di boy kobiba we na jiko di boy tata mocho na jiko au gede wo mi aya fari baile di boy yose e wa chete Arkimang, na ervaring, na saisi, mike ya iwani tu popade san. Arkimang, mi di bede ya, disidoya, na di bede disidoya, mi abe gang keeper, mbe keep, ma noiti mi mabe wani mi pe bal, want abe fitaki, dioskopu mi, boko mbanza bon. Bika keep mbe keep. Te one day, ugeda ko yo kampu, ni mko moto askoro, mi sisa makona akonde man. Mi mataki, mi aksi mi mataki sapa, ataki goluku. Di chaiwa makonde, taki ho, du goluku, na dolman salik, leo vector, den skopen bo kwen basa bon, amane be ekip. Au mi basa bon fien de boko. Dim komitagi mi mataki saisi. Ataki ho. Mi siwa mande basa bon boko. Ataki we no. Adati mekembe bali taki abali sani. Fika abali. Ana winigi igwa isiko. Fade skopo mande boko den basa bon. Aso den ta skopo du fitu. Arkiman fana fa moment de. Ni mi teke wan afker. Fa keeper woko. Nem konfikain. Nim kwa foto ya. Nkondwe manaike fambe. Dumama altijd. Abediami bakaide. Altijd. Mbe wakanga dinkide. Arkimang. Luko me yari. Asani dati pasa. Arkimang so leisi. We si sani e pasa nga pikinya. Da we aksu se evitaki. Saide wan pikin e gedraken so. Saide ai du so. Fasa ma de du so. Wasabi. Da i mugwai ni afalida. Gwe pikin so. Arkimang so mensama aksi mi. Taki. Dabi be keep saide yai. Keep momam ne taigi den. Man kokis wan trauma fu sami si. Arkimang tide na de. Dan ye luku. Arkimang wan meisje be abi probleem. A meisje waka. Tami tagi na wan tori don dat na a wan trainen ube kisi fu losa sania op. Arkimang a meisje waka wurit. Alla man sa kisi anaitanga man. Tia kon ganga meke pikia kon bigi.
Nyago agwan sama di eye pisama. Nende action de put him on the therapy. Nyataki di mi bede mbe yonku ne mi omu guami. Kandia tatoria weye mana akantaki wante ai pasa fa. Ma dimi taki ya na wante fu ome yari sani. Nyataki mi omu guami. Masaide di omu guade i omu guai ataki. Ataki nei. Mbe fele. Wanta omu taki. Fumitaki ya udusani angami. Mbe fele. Arkiman. Asani fatoria. Dia apikin pasani pasa. Taigi sama. Dia pake an. En ataki na asan de meke mi aduan trauma fumang. Mina ifo trauma noiti mo. Misike man o dua sandati anga mi yo fikami. Wan di asani pasa anga mi fami no yepi mi abe mango suko yepi a mi fami. Arkima kan de asani ya pasa ini yosu. Arkima wa mu understand den speak sania. On that you ekema. Daarom meke tem koya me taigi utaki noiti imu taigi pikin taki pikin dong. Wante fi samai taigi tape fi jawa pes ne taki pikin dong kon op ne isevi opo mu taigi ya pikin taki adong a pikio taki yere no ome sama taigi mi taki mi don dosi mimma di meke mi sevi taki mi dundam don tu. A meisje ya efu desa nie pasanga wan pikin fi ne ino beskermen sama mu beskermen. Efu no opo ne usuku yepi ne usitaki en so leisi di akatori akabada nomi e kona atori ne de sama taki ameje taki mi ye onda tatori pasa da de sama itaki na usefi wani bikaobe wakaso sosiki. Arkiman kontapo de be wakaso sosiki. Arkima alwase sama waka sosiki inabia rect. Fugo fashion. Tego taki one pikinenge. We kona atori baka. Ataki. Machabe taki. Abisafende yepi. Manataki ataki. Bika utaigi taki anya a culture de. We sitaki solanga asani dati pasa na de piki fo. Ene fa pamantaki fa pas duen mioki. Efi taki mio duwan sani ngai. Arkiman. Ene fasani ya pasanga ine isabi ya mu teken lek. Nyataki mo kisa ma apikinde amo kisi bakaleiden. Amo kisi bakaleiden mu bakaleiden. Want asani ya akande furu sani gen problem. Arkiman Wamo takio efu wauman verkrak yo fayo uma sak verkrak man uma sama verkrak man ja wauma sama kan verkrak man ya ma probleem weke manenge if wauma verkrak yo nebe wani uma afika yo fika ma fi gwasko tre so te ente gwasko yo la fito dat na probleem di wabi uma sa verkrak uma if mai verkrak man tadi milisi taki wamang verkrak arkima wanta manenge verkrak wanta manenge asandati ufikanya yere mi ay kaba fotro wasandre igan steve manenge akan taki akan verkrak yo ya ma dat we sis no piago on tapego ma if wauman
Fit crack wa maninge. Au ma wa wang. Bala. So me maninge na hallelujah do bari. Ma yo bara hallelujah kandi au ma bi abi wan sikito. Da ya sabi. Mambita kia torianga wadda taki famdia ni uma kosuanga mina sutifu go ntapu. Mina usua baka. Da mie denki mbege atoria kaba. Na asefi problemi yan. Mianga wa meisha. Daro meke mi tayu abou mi abou enkong. Na wa meisha sang wa moi meisha. Ala sa manenge be lobi ende yu amiteng. Manems do one day. Nem denki taki ondati den toria itaki meke mi fele an. Taki fa. Ni a meisha def solanga ibe bege abe kosi. Nem taki pas mi technique. Da ala temi suku feti anga uma pikin. Fai suka karakara atowemi. En de tende teibe feti. Teibe go feti. Da ye awan buku na mebi abito. Ye pui buku fi aluku ye anga sondo buku ye fika. Want ya you call your chobo. Da chameisha be kwa miana feti. Da puenti Afrika yanga ondo buku. We mianga buku anga soso buku. Ye we buku ya be we ondo buku. Da feti fai suku plap nkai. Da mi holi. Mano sambedu mi abe fende mi abe gen kans fa fende mi nakida we holi mi holi te den kopu afeti ala de amibe su kwa confrontasi on that mi sabi sambe wani dos faisi kekele mi su kwa confrontasi mi wani afeti ameisha tu dia fende katika ito we mi kaba bakbalao bonkai na waman de kai bahadu na tremo. Dus mi sabi fa mama lukwa system ya kai mitaki. Da be kai mi so edeman. Nimtaki sana edetaki yere no. Mi sitaki imusu abi na dati ede bigi me kai so. Ifara. Nimtaki fa ataki afeti fiyanga ameshe de nasoso. Ten lukuyu ilukwa measure da noiti matowe one day altijd we are daily we feti momi wipi mi wipiu asani do tia mimma taki altijd measure feti anga mi kaya itowe mi so kana bai for me mimma luku cheka bataki you uma piketo we so you baya no imus a daily one fu feti mo na sande kon boso afeti kon tapa afeti meke wa feti mo ma ala wasani sa wansa mai do abi saidi ai doing wo na iwaka fusoso wata na ibali fusoso aso sefi yueke umasama anomi kona if wamanenge gi money yange na bala yange na fami ai gi money ai seni money kon ye nyang ye action sawani imu akstak faye gimi amoni sana reida meke gimi unless you chining taki nyama money en famde ya mi taki tunanya nyami e famde ne wa man nge ko tayi mi taki uma nyami money mi taki don e ke so pa uma nyami akompu ai bu kusaka agige ma if for come dati ya isabita ki ya wani waman nyai gia ye nyai nyang imaksi tak sana reida mi be mi reida saiden be feti nga meke go su kwa feti chaka yam tapu da aladen bobi lobi am skida mi holi namo na sandem be suku ma eno be sabi torwel fa be sabi mi de sika taki noiti afeti be we feti so mambe abi mi reida mi sabi saide mbe fiti afeti bika ka fasha be de fun fendi asande holien faisi obiga kosi mi mtaki we da mi osukwa feti fu sai kai da te fi sai kon kai kwam tapu ma soso yesi taki ye dusani te da gansa ma kon abi do den gansa ma fu fosi be koni we dinki taki au koleri den sania ni mambe koni ama lesi mi pu en asani be do tia mi mami masif lesi mi pu en fana fa momente da estaki afeti mo
Afiti kontapu ici. Ma alobi mo mi afende oli mo. Arkiman leche ke famille taki kaba wasabi mo alaw. Mina sabia kaba. Ma sami fende ne mecha iko itigi. Meke wi eke gansama gawan. Meke u fuk den pick it up. Faube ki ya pick ya fosi. Demo. And that make na problem do abi no. Troel te ube kweki. Niki fambe taki ya amu for odia de demo. Ala be de na wima. Dembe kweki. A dembe chaiwi. A dembe soiwa pasi. Meke udoya tide. Robia mai angen programa wiki. Gadu giwen tadi udia ibaka. Wiki na wa programa de kona yuna nga meester Robbie Amine ala fode oko na neti Wiki.